Crnogorsko Primorje menja sa beogradskom Adom Ciganlijom. Evrokup menja Evroligom, plavu menja crvenom. Ali ima jedne stvari koja mu nije strana, a to je Dejan Radonjić. Nikola Ivanović je novi igrač Crvene zvezde. Rođen je u Podgorici 19. februara 1994. godine, dok je Crna Gora još uvijek bila u spoju sa Srbijom. Svoju karijeru je započeo u lokalnom klubu Džoker Podgorica, da bi zatim prešao u Mornar. Nakon Mornara budućnost i tu negde kreće saradnja koja će se pokazati kao dobitna kombinacija, saradnja sa Dejanom Radonjićem. On je realno rano uvideo potencijal ovog momka i već sa 17 godina mu je dao pristojnu minutažu. Ta saradnja je trajala tek 2 godine u ekipi budućnosti, nakon čega je poverenje Dejanovih naslednika palo. Kako priča kaže, posle budućnosti su postojale dve interesantne ponude. Prva je bila Mega, a druga Vujoševićev Partizan. Za jednog dečka od 20 godina prilično interesantno, složit ćete se. Međutim, Partizan nije mogao da obeća minutažu, pa je odluka pala tako da je sledeću godinu proveo u ekipi Mege, gde je igrao vrhunsku košarku. Skoro 13 poena, 5 asistencije uz 2,5 skoka i 29 minuta u proseku na parketu. Reklo bi se pravi potez za tada mladog Ivanovića. Prvi angažman u inostranstvu je bio AEK, odakle je poslat na pozajmicu Orlandinu. Delovalo je i da pored sasvim solidnih partija ne osjeća okolinu kao na brdovitom Balkanu, pa se vraća u svoj rodni grad, Podgoricu. 4 godine je branio boje podgoričke budućnosti, igrao neke nestvarne partije, bitku borio sa Crvenom zvezdom u finalima ABA lige, ali ko je pratio ponašanje ovog dečka, pored sve borbenosti, nikad nije pokazao manjak poštovanja za protivničke igrače i protivnički tim. Nakon još jedne neuspešne borbe za Evroligu, Nikola Ivanović odlučio da se pridruži ljutom rivalu i svom nekadašnjem treneru Crvenoj zvezdi i Dejanu Radonjiću. Da pređemo na samu analizu. Nikola je atletski interesantan igrač. Za playmakera ima pristojnu visinu, 190 cm i težinu od 85 kg. Kao takav je veoma pokretan, rad nogu mu je odličan kao i bočne kretnje. U sprintu je brz pa mu kontranapadi nisu strani. Motorika je u celini na zavidnom nivou. Odlično se snalazi na malom prostoru, za svoju težinu prilično je čvrst, ali posjeduje solidan skill set i svakako izuzetnu upornost, pa može da u kontaktu završi na prodoru ili bude dosadan nekom jačem igraču u fazi odbrane. Levu i desnu ruku koristi podjednako u driblingu, međutim mnogo mu je draža desna strana, odakle šutira u boljim procentima zbog jasnog osjećaja komfora. Nije ono što zvezdini navijači vole da kažu mitska zver, ali je sasvim pristojan atleta. Neki će reći da je sklon povredama, sa čime se ne bih baš složio. Pre oko 2 godine je imao veliku povredu gde je oporavak trajao prilično dugo, međutim od tog trenutka ne pamtim neku veću povredu, čak mogu primetiti i dosta bolje telo. Napadački Ivanović je ostao urezan navijačima Zvezde duboko u sećanju, svi znaju njegove neverovatne pogodke ala Sergio Ljulj. Što bi rekao Trae Young, nije bitno koliko koševa daješ, već kada ih daješ. To je neka krilatica kojom se vodi Nikola Ivanović. Postoje utakmice kada jednostavno ništa ne ide, ali zna se kome lopta ide na kraju u ruke kada sat otkucava poslednje minute. Zvezda njima u napadu dobio ono što nije imalo u prethodnih nekoliko godina na poziciji playmakera, sigurnost. Naravno, sposoban je da vrti kvalitetan pik, da iz njega kreira i za sebe i za ostale. Sposoban je da ide na polaganje i levom i desnom rukom, sa tim da je desna dominantnija i sigurnija. Sposoban je da izdrži kontakt, pa čak veoma dobro zna da iznudi faul, kako na zemlji, tako pri šutu, zbog čega će defanzivci morati biti dosta oprezniji sa njim, što je još jedna stvar za razmišljanje njima, a jedno olakšavajuću okolnost Zvezdi. Sposoban je da šutira sa svih pozicija na terenu. Ono što je veoma bitno, sposoban je da se kreće od lopte izuzetno kvalitetno i da nakon prijema brzo podigne šut. Posjeduje izuzetan dribling koji je teško poremetiti. Nešto što nije postojalo prethodnih sezona je igrač koji će kada ostane sam dati dojam navijačima da taj šut za 3 poena sigurno ulazi, a Nikola Ivanović upravo to može. Ima on svoje kvalitete, koje sam spomenuo, međutim ima i mane. U ovoj finalnoj seriji moglo se vidjeti kako se snalazi protiv jačih defanzivaca od sebe. Bekovi Zvezde su ga gotovo u potpunosti zatvorili do te mere da je u nekoliko utakmica bio nevidljiv. Ono što su momci sa KK Crvena zvezda Beograd lepo primetili, njegova mana je leva strana. Mnoge ekipe u toku skautinga postavljaju njegovog primarnog čuvara tako da ga tera na levi prodor i generalno da se... Dobra je stvar što je on već profilisan igrač sa izuzetno izraženim prednostima i ne toliko izraženim nedostacima, pa u toku pauze među sezonama može da se posveti napretku na tim nedostacima. Defanzivno Ivanović može da predstavlja pravu noćnu moru za svoje protivnike. Ume da bude veoma naporan i zbog svoje upornosti često uspeva da ukrade loptu.
Prethodne sezone u ABA ligi je na 24 utakmice imao 3,1 ukradeno u proseku, što je zaista neverovatno. Često sam u klipovima spominjao bazu domaćih igrača ekipe budućnosti koja je godinama bila okosnica tima oko koje se dovodilo nekoliko stranaca i sa slobodom mogu reći da je ta baza bila izuzetno kvalitetna, da se oko njih gradila odbrana. Nikola od ranih dana posjeduje te defanzivne kvalitete i navike i sigurno da to može preneti u Zvezdu. Mora se navići na fizičku i agresivnu odbranu čovjek na čoveka sa izuzetno malo preuzimanja koju zahteva Dejan Radonjić. Smatram da to neće biti veliki problem s obzirom na njegov rad, nogu i čvrstinu, kao i na dobru defanzivnu inteligenciju koja mu omogućava da dobro čita napad i prema tome se postavlja. Nije to na najvišem nivou ni u ABA ligi, ali verujem da će uz Radonjića to otići na jedan potpuno novi nivo ove sezone. Svi su dolaskom Nikole u Zvezdu istog momenta bili šokirani, ali i srećni jer znaju ko je taj dečko. Međutim, već nakon dan, dva postavljalo se pitanje da li on može da bude starter. Mišljenja sam da nije dovođen sa tom ulogom i na pitanje da li je on dovoljan Zvezdi, sa sigurnošću govorim da nije i smatram da uz njega mora ići još jedan kvalitetan igrač na poziciji playmakera. Prema onome što smo videli prethodnih godina smatram da nije dovoljno spreman da on bude taj general igre na terenu. Spominjala se kombinacija njega i Jovića što bi bilo zaista nestvarno, pogotovo iz tog ugla da Ivanović veoma dobro igra na poziciji beka, čak može da bude izuzetno dobar back shooter. Potpisao je 2 godine sa Zvezdom što je zaista vrhunski potez i za klub iza njega i Zvezda je njime dobila izuzetnog borca i dečka koji je nevjerovatno željan titula, a čini mi se da će konačno to biti ispunjeno. To bi bilo to što se tiče ove analize, pišite svoje mišljenje u komentarima, ne zaboravite bacite subscribe i like, zapratite nas na Instagramu gde redovno kačimo vesti i zanimljivosti, obavezno šaljite humanitarni SMS, pa do narednog puta, sportski pozdrav!